Presidente dan Tuti Mabadau baik Ulana Bahkan Baru dan Tuti Delegation. Sila Parti NPP. Baik Sobat Takti Penjerong yang bikin takti Dapat berkumpul Sobat Takti Penjami Takti Hestin Pak More louder Big hand. On this 29th of October 2022, it is my great privilege and great honor to declare Bah Kansing Lyngshiang as the official candidate of the National People's Party for the 29 Mokondro constituency. Tapsi pada saji simpat bagi layu kandidat nak bertaka arif kunai mau kerong konstitusi nak parti NPP.